nanglo molecular level do aina tini human body nanglo la circulatory system ten shayu tini circulatory system nanglo la ta heart nanglo la di jelo na cardiac muscle ki sharo ini heart nang cardiac muscle di yang di nanglo cell yoro cell nanglo deni cell organelles mangpo yore nucleus ta tam mitochondria ribosomes ta tin nucleus nanglo la deni DNA genetic material ta DNA ko la kiji she hoina ta nucleus nanglo yoro egala next slide next oh the thing main biomolecules nanglo la biomolecules main ngazo carbohydrates proteins and fats and nucleic acids lani yore carbohydrates ngazo chita sugar ta protein nanglo la main amino acids then ta fats na fatty acids che tadangin slide dil do atis me tara maso ene nucleic acid nanglo la DNA da RNA ro ta cell nanglo chita cell ke che show ina cell nanglo prokaryotic cell na eukaryotic cell ni yore ni prokaryotic lana pro lana ta nge la bacteria virus ta dizola prokaryotic cell ore ni ngazu human body da ta advanced organism sangma eukaryotic cell ki social for example the tido prokaryotes and eukaryotes are descendants from the primitive cells and the results of 3.5 billion years of evolution that the cell mangboji with the change in time and with the change in the time that the any evolution khali khali cha prokaryotic cells the eukaryotic cells la develop chare next slide tang similarities ta dissimilar khashi shesha yo prokaryotic ta eukaryotic cells ta prokaryotic ta eukaryotic cells nanglo la main difference chimbu dida de nga chu nucleus yorwa definite defined nucleus yor eukaryotic cells na prokaryotic cells na genetic material di randomly ta cell nanglo la ya de sha ro chita nga chu eukaryotic cells la right side the eukaryotic cells in sa di nanglo la genetic material sangma nucleus nanglo yor next slide ta chida all life depends on three critical molecules shiroj nazo DNA RNA and protein sum sha ta chida student mangbo ji kro ngazo student mangbo ji confuse chagidu genome gene khare la ore genome khare la ore ani chromosome lana khare la ore lan ro ta genome lana ta organisms ngazo cell nanglola cell chik nanglola ta cell nanglola genetic material of khangza de la genome la ro for example ngaso human genome nanglola chromosomes ta color mshewa so color so shadwa human chromosome 23 pairs yor ta genome nanglola 23 pair chromosomes the chromosomes tina part in nanglo ta waina in gene ta ngason human nanglo around 20,000 genes yor la horwa the genes is chromosome nanglo imprinted chin chromosome nanglo yor next slide ta di picture de bar de yang go ne thara repeat de she ge re that somewhere ya go jin si wa na genome di box chimbu sha dwa genome di overall cell ki cell genetic material overall ta di nanglo la chromosome 23 chromosome pairs ku yore di nanglo gene di ani khare so sha yore la na gene la di ro gene di part of chromosome ro ta gene nanglo la gene di ta nga so coding de men ta nga so information di gene nanglo la yor gene di khare so sha yore ta ne nga so material te DNA ki so sha yore len ta di de she ge che ta nge de la diagram di se opportunity so sha yore cell nanglo la genetic la sho genetic material genome di ta ya po shin nga so microscopic level la ta wa na teni chromosome di teni khran zo structure conformation mangpuchi cha de yora de la DNA structure di do and DNA di nga zo combine chen DNA di nga zo folding chen histone protein gi ya po fold chen sha de di nanglo genome and di nanglo gene che gene di khare social nucleotide the color nucleotide type shi ro color mao che
jena guanine, cytosine, adenine, thymine lane the nucleotide she ge so sha the overall genome the overall gene gene na nucleic acid she. There are 4 types of nucleic acid, that is guanine, cytosine, adenine and thymine lane. Those ta this slide di chidange dhara re DNA this nucleus na yorwa the DNA di tangi di general ke je she yo DNA dinga copy chewa ne mRNA RNA la gyurgo ro mRNA di that overall thanda DNA di mRNA la ya copy chewa re copy di nucleus na re akira next ta mRNA di copy che cha do mRNA di copy proper kesi mRNA di proper copy cha yo na nucleus ni chilolia cytoplasm la transfer chi gore the cytoplasm la mRNA di movement mRNA as a mRNA cytoplasm la movement che sa chela mRNA la information chama yorwa information di ta mRNA information di last la amino acid la unit of the protein ro ta mRNA di la information yore je la mRNA di khari convert chore in polypeptide la hoina ngacho protein je so the proda DNA ni mRNA che mRNA ni the protein ni dus proda dus je protein ta nucleic acid ne thegi lawa thana re DNA and RNA lane ni ro dinge ta structure do jitwen shayu the structure dinga so molecular level la ribose the deoxyribose na khare lawor the structure dinge ya ku tin shayu next slide kila the DNA the structure general structure khani do yore lawaina DNA the helical structure yore lawro and double helical structure. For example, DNA the double helical structure and RNA the single helical structure re next if the DNA the genetic material DNA the first time sui ta nga so recognize ya sui discover cherelen Watson and Crick lane University of Cambridge na 1952 la ta kono ni first time DNA structure di ya konsunya discover chere nose kila ta ti ya ko chin si tu na ta thanda di dharan re DNA di thanda nge thagi color la shi ten shado guanine cytosine adenine and thymine shi ro ta di shiga di ATGC la go ta adenine guanine thymine cytosine la ro genetic material A di T nyabo bonding chigore G di C nyabo bonding chigore A di ATGC la ro A di T ni ka double bonding yore GC la ya di triple bonding layer that bond the formation nucleotide the bonding formation chain the double helical structure the and the conformation the layer next slide the colorful the structuring is so raw ATGC the genetic material double helical structure khande form chigor to the thanda structure she mani alphabet she raw ATGC adenine guanine thymine and cytosine line the color the do a the cytos A the T number G do GC ATGC ADG ATGC dharan re in RNA structure chi thewa khayo na uracil like the last the URACIL uracil like do wala what the uracil the lower the RNA structure dharan re single structure ro the ATGC yo mar ro RNA like thewa khare len uracil like chi thewa yore URACIL and color thanda dark brown color ji do wala what the uracil like uracil thewa yore RNA la shamba DNA the chikwa chikyang re the basic thing ta ne thagi shuwa na shin dharan re thambu genome nang chromosome che ro chromosome nang la gene the gene the functional unit go ro nga so functional unit gene la in exon intron exon la ne so exon the coding sequence la ro intron the non coding sequence la the intron the non significance part re DNA gaji the gel transcription kabla kharjo post transcription modification lati intron the me was go cut splice chu ne DNA ni remove chu mRNA ni ene gel mature RNA thobni
ro di kabla in exon chikut nyam du shaw ro intron di non sequence di splice chine ya remove chigora gene nanglo la the nucleic acid store transmit and help express hereditary information thara ta ngazo hereditary information khari yonarwa nucleic acid na transport chikores ni di nanglo la main gene nang the gene chigla masu polypeptide la na da information chik ta definite information chik store in shawore gene chin nanglo los kin next ta chita molecular biology na central dogma la di central dogma di da main thematic subject hai ta di nanglo la dna di khalis convert chawore rna di khalis thegi shingi shuwa na chi thara ruwa dna di rna la copy the nucleus no chawor the dna khorang copy chigina replication no ro dna di rna la copy chigina transcription che ta rna di nucleus ni chela cytoplasm la transfer chigo ro the process the translation la the overall the replication transcription and translation de la central dogma ne my molecular biology na do la close la senta dit thara in tanang shwa de replication de duwa ta cell multiplication chitu ruwa cell multiplication chiti cell chik ne chik la multiplication chiti nam dna de replication chi gor ruwa de dna replication che dna di mrna la convert chi ruwa la te dna di mrna di convert chi na transcription te rna synthesis la ruwa ta mrna information store yoti mrna na la information di chela at the end also protein rawar the process dila translation shudura replication da ngone de tishayu replication is the making of dna and transcription is the making of rna and translation the making of proteins lane loskela the replication prokaryotic cell ta prokaryotic cells juana the bacteria the virus rola prokaryotic cells and eukaryotic cell na the eukaryotes the human cell the multicellular organism samala multicellular me data samala ro plants eukaryotic cell ki so ro the din replication tis loga yore prokaryotic cell nucleus yo marola nucleus meti prokaryotic nangola khachi na cytoplasm nanglola replication door eukaryotes nanglola replication the transcription ni ga nucleus na door ta replication copy la ro ta genetic matrix ta copy che ina ta the process the replication la ta ti nanglola nga so main component ni helicase the dna polymerase la helicase of dna polymerase ro ta helicase ki khare function khare na ta dna double helix yorwa double helix the separate chibor helicase ki ro helicase the ta dna polymerase ki khach bola na ta dna polymerase ki thanda synthesis ta double helix separate yorwa separate chudi ta main chain ni yorwa gang blue color dwal chik de la leading strand chik de la lagging strand la leading strand ne copy chik chigor and forward direction ro the reverse direction la lagging strand ni copy chi chigora the replication la replication ro the replication ni khaji dulana the copy ni ra ro nga sola dna helicase the polymerase ni wala the next ta di jela ta copy che cha ro ko ta main copy che cha jela nga chul ta gene chi express chi go ro oti the gene expression la transcription the translation ni ro steps those next ta transcription na tharang do transcription na thegi ta replication nanglo la nga chu dna double ta replicate copy che ro ta di copy che gyo di nanglo ta di nanglo ne specific nga chu gene chi go du la na ta di process de di nang specific gene chi go na ta transcription ro transcription na ta tanda di chen do part of dna chi open cha do part of the dna replication cha gyo tanda dna chi
open char tharang part di copy chiro thanda RNA len CO di chiro wa di DNA do the tharang part di open char di RNA polymerase chiro RNA polymerase ki chibo the yellow color di thanda nucleotides tan yellow color di add chigi copy chawar tharang part or the transcription ro what's the next the alternative splicing nanglo la the transcription copy cheta jela the copy chegyo nanglo khashing to goigyo yore khashu go ma ro some parts are important some parts are non important non important mengyo ta so no intron exon and the new ro exons the non expression ro intron exon oh sorry intron ding to cut chigo or in exon ding to go the intron thama go the enzymes used in intron la messenger RNA lana raho messenger RNA the pure mature RNA in nanglo le to gene specific gene di the expression raho that's the cheaper jinga thayu di jinga raho the thanda intron color thanda purple color ink wall chene yellow color join chukar the cut chena cut na dam one yellow color 135 dollar 12345 10 year the kissing also purple color the exon the intron cut chena 1 to 40 join chona protein a hour yes 135 the kisi join chigona also protein b hour so that thanang also splicing the khande che ma che la gene chigla also protein dam ra ni ra sig tharang inge sanda la ro nga gene around 20,000 genes in also 500,000 more than 500,000 also protein raw that's because of alternative splicing khande che ma che dile pa nga so protein raw ta thanda RNA kurang la type mongo duwa RNA type mongo yore thanda messenger RNA tang yi thanda messenger lanta message yoro messenger RNA nga chu ta it's like a copy of information of DNA that is bound to the ribosome ta messenger RNA thanda transcription chine messenger rago ta next rRNA di nga chu ro messenger RNA kini lene thanda it's like a factory the information the synthesize chibor ribosome RNA in rRNA like transfer chibor transfer ribosomal RNA like mRNA tRNA and rRNA RNA types similar chig the messenger RNA chig the transfer chibor chig the ribosome RNA factory the protein synthesize ta thandangi intron the exon and kecha khachi she intron is removed chene ta exon the other join chora mature messenger din ngol ta messenger nga chu khale do protein go du ta on the messenger din mRNA na nga chu information ganda coding chini shayro ta next kela next tate ta DNA ni mRNA rayo rola DNA ni mRNA rayo previous di kela ngindi ta thanda oya di tuche ta DNA lo ne nga so mRNA rayo udi process de transcription che ta mRNA nanglo ne mRNA nanglo nga so codon yo ko information set yore so protein khale do ko rele ta di protein di information yo di ta protein convert cheyo na dile translation la ta translation chela nga so protein khale de la no protein amino acid ki so yo and there are around 20 amino acids ki nga so supo protein ganda so ro next kela the list it show you the amino acids ki list ro there are 20 amino acids the amino acids ki the structure ti share glycine the isoleucine ro structure need ready just example te there are around 20 amino acids here
the amino acids ni 20 tengo di ta jela translation jela khachi polypeptide chain formation chiwa polypeptide chain and it's a chain of amino acids also amino acids ki chain sugora dila polypeptide peptide lena protein lagi to achirna peptide lena protein na ora next tadi chitang thanda di Allah binwa ta the that's transcription translation and replication transcription translation nanglo langi ta molecular level adjacent bits gain ta chitang antibiotics mangbo jore these target khawa chigure na target ro bacteria the virus khare do jina for example penicillin also amoxicillin mangbo stang di bacterial cell wall synthesis target chigore ro shemba tetracycline drugs or tetracycline drug the ribosome and the rRNA gala target chiro rRNA kisi target chiyo na protein translation ching or what and translation was yes polymyxin sama cell membrane la target chiro that DNA synthesis kabla quinolone drug khachu na ro thoma DNA synthesis gala target next kila chikpaji thanda yang drugs kashi jingi she chayro adi thanda ribosome ki structure rRNA ga ribosome structure di thanda chloramphenicol la di ribosome 50s kana target chigore any auxiliaries interfere with the initiation of protein synthesis kabla chigwa ni tetracycline thanda ngi shiwana jin tRNA ga ribosome ga target the drugs different drugs di thanda molecular level khawa target chi thanda big di ten shahi ro next kila ta thanda bodungi shuyo khanza nge overall gon yang summary jire ro ti thanda DNA koran replication di DNA polymerase ki chi gore DNA di kesi mRNA convert chi na RNA polymerase ki convert chi ro and RNA di protein la thanda khawa chi na ribosome that's translation RNA to conversion of RNA into protein is called translation मतलब ini protein में polypeptide wall diagram जितने चाहिए उसके ना the protein thanda translation jilang to protein jirago protein the amino acid chain jirago the primary structure secondary structure and tertiary structure the primary structure the kharelana ro and primary structure lawati is a straight chain the straight chain primary structure likha special structure yo mare ro next kila and this secondary structure the sheet and a sheet type doji gana tertiary structure the amino formation formation is three distinct structure poly type functional protein to the quaternary structure and tertiary structure next kila any example to show what the hemoglobin for protein structure khane do yorelana hemoglobin the protein type polypeptide type alpha chain the beta chain and type ni kisi the polypeptide chain hi ki hemoglobin so show hemoglobin na ngana so tha the hemoglobin na chi lab do yo or the quaternary structure khane do yorelana the polypeptide alpha chain the beta chain chi collagen protein na to muscle collagen protein di helical sum ki collagen protein se share next kila ta dhara re di DNA ta di transcription ka ro transcription ka intron khanda cut chene RNA processing kula the last at the end ngachu khare ragwa and polypeptide lana ro polypeptide nanglo la any
peptide mangpu chi join che shadow domain 1 domain 2 domain 3 ni di nanglo len domain sum nanglo domain chik chik mane function yo ma ro chain next kena ta di thar ni go tu ni tharan shi DNA this nucleus nanglo convert DNA the replication share any mRNA this nucleus ne they transfer from nucleus to cytoplasm now translation goes of cytoplasm na amino acid three amino acids jo they convert into polypeptide la convert forward adila translation da or the overall genetics molecular genetics next kela ta learning go to education down system shows your work ki to mistake cha yo mare no kesi din or the mutation or coding DNA information chick to or mutation disease defective the organism in the same condition or that disease causing example based on that right now next kena fibrosis transmembrane regular CTFR gene and cystic fibrosis now going to the previous slide the cystic fibrosis disease the cousin now learn was cystic fibrosis and disease the SCT FR gene defect mutation next slide the mucus formation mucus formation especially in the lungs mucus formation chawore nyam to the lungs the stomach the intestine nangla mucus formation chawdu that the mucus formation the khachin chawdu lana ro cystic fibrosis gene the mutation chawdu cystic fibrosis gene the kharchu lana to cell membrane gala thanda channel polypeptide CFR gene cystic fibrosis gene the cell membrane gala polypeptide formation channel form chi ro ko kha chol wa nga so cell in out as water the salt concentration ni balance shagdwa kesa CTFR gene the mutation chana ni in nanglo da chilo cell ni chuta water the ionic balance like the ionic balance the truk je ni mucus formation chawor next kena chipa jiga thadang sickle cell anemia la ne ro sickle cell disease no la sickle cell anemia ginga example ji tyo shayu di no la hemoglobin nga so hemoglobin shape the circular shape ro sickle cell anemia no la hemoglobin shape the sickle shape chawor and the cell half circular ji do the sickle shape la di no la hemoglobin the alpha poly peptide beta chain and ni ro beta chain now la thanda the normal dilangi thanda codon t-shirt ro GAG codon ritwa GAG codon changing to GTG adenine the thymine kesi mutation liguna mutation in only one codon a the kesi T like convert chagna ro in a whole thanda circular shape as the blood RBC or red blood cells the sickle shape la tu sickle shape la tu ni also anemic la tha blood RBC ki counting che nyam du any oxygen carry to RBC the problem mangos li do sickle cell the sickle cell thana the sickle cell disease the thana cystic fibrosis ni ga the genetic mutation chane thana na sa ditta shuksham na gdwa next
Thanang last line molecular technique khashi lab sha ta molecular biology di molecular technique di nang chita apply khawa chim tu hanang thanang to covid-19 kabla rapid test chi wor yana RT-PCR and type chi to ta di molecular based technique ro RT-PCR nang lo la thanda nga so sample ti tu ro ini anti tal chi na kesi thama che yu ro da testing di ta testing che ta line kesi line chi normal control di da thama li do tin che line chi yor na line ni kesi line ta hemoglobin test ro hemo ya tham ta antibody g da antibody m la ro chi di antibody g ki line re chi di antibody m ki line ro kela next ta di thanda color formation di khandis le war ding it is station je was samsung ta first thanda tinang mola wala nga chu beakers to beaker and cup dose to cup wala thanda maudi kharlane antigen ro viral protein na viral ta foreign body si charge aaya kisi gang la nga chu ngana chu kisi covid-19 positive ina red color ji tang do kisi di color di attach chabo na ta antigen yam tu whole solution tat kab yo color di pink color lo gu do chipa chika pink color gu war ti ding also positive ting war yang lab khashi khach ho lana ro thangpo ne number sumba de ga khachi de lana khonjo thangpo ne antibody ngala enzyme viral protein mao di ro viral protein ro base di ngala attach cha do viral protein di ngala thangpo ne khonjo antibody ji jar sha ta ga ne ga sample poach ho ro ma chu sample di poach di sample di jang antibody ni shamba de ngala jar to ta the next in number 4 5 digala color agent di lu or number 4 color agent kisi ke color ngazu color agent di ro ngazu ngarang so antibody ngala attach chhe na color change chhe so that means covid-19 positive thing or number 7 di ta kisi ngazu antibody di attach chhe na in covid-19 negative line rapid test ro this is rapid test next kala ta tanda RT-PCR nang long su chida nga sama ha ko gore nasal pharyngeal swab lengore di jela sample di lysis buffer nerwa ma chu cell nang lo virus ni lysis buffer gi nga zo cell kanza rupture chi ko cell kanza rupture chi ne genetic material di chulo le tyo ni kilo water nucleus nang lo yorwa di jela RT-PCR machine na reach gore viral gene du emidu la ro ta ni di station gi covid-19 next kena tachida ngacho covid testing la khai chu sampling di chesa jela ta RNA extraction choro RNA extraction chesa jela in transfer choro 96 plate and number d dilwa C process the RNA extraction lysis buffer na sama lysis buffer khajin use choro na RNA di ngacho cell na la invade the cell the rupture the RNA the genetic material RNA the changing material also do me to tire wa ti ngaso RT-PCR translate na transfer the R number e the wa RT-qPCR do di na ngaso tang di color coding de wa color coding tang next slide next ta thanda covid-19 virus di khanu du shyor lana ro ta di thanda dinge color diagram du styo shayu ta DNA di viral protein RNA di amplify chesa jela tangi wall tyo do 100k 10k 1k 110 ta dinge viral loading leng ji da covid testing la ko ju kije shi do viral loading shuk chambu yo na ani mi di covid ta nyanga thawdu nyanga shuk chambu du lagi do chipa chikya ta viral protein viral RNA di mangpu yo na tam sensitive di 100k 10k bodu ro 10k ni wall yo na tene viral loading di new re ani na sa shuk chambu shita lagi ma le thanda testing next kela ta di nge thanda
so RNA qPCR che sa chela graph di wala graph di khani do journal ro ta nga chu machine na tang ro viral RNA di ke RT-PCR ni machine na tang di ro tang wa chela ani kesi RNA di nga chu positive ina any machine nang lo la graph any graph doji ya tung ro laptop nang lo la the graph the CT value la ni kesi graph ni nga chu positive le kesi graph di tharang la graph tung mena nga so negative ro RT-PCR nang lo RT-PCR di laptop wala software ni attach ni sha sha kesi laptop wala di graph di tung na positive che any graph di me negative ta any ro che di tikpa chikan thara hi thanda di artificial graph khane to jo la chitang to lab la ga chuti any positive ina any red line between do positive the open the kisi negative ina any graph yo mar ro thanda covid testing lab no sai gela thara hi ta di chitang uses khashi she shayo molecular biology nan chita di thama ken ken lo je most recent applied technologies genetic engineering no more into genetic engineering ta nga zo organism no more changes like link to DNA fingerprinting no more the identification of forensic science no more any pre and post natal diagnosis inherited disease in nasa genetic nasa nasa genetic to me do pu no more gene therapy the genetic disease and gene therapy che to me drug design the yo che ro ta nga zo the covid-19 drug design dhana ro molecular biology use ni vaccine so much more no se gela so on the shoot was no the no chitane tanadi chushi koran gyachin buche nga zo tan sawa sagya indi shibista yago ha ko mun basic to re da injo kan de ta ine wa de RT-PCR tan covid da de bai ta di nge deshe be yago ro di la so ani no ta chushi de jebe thiba yuna ro pin dina la phi de ne be na de so dun ge thang thare hi sara phu de tan de te ni ro se so ran chun de ina thiba yuna thiba pero na de sha ja sung sha na ti sha na sara ta na sa thiri na de te ka ram sara kin de da mo ju de be sara te sara ne to min ju la then do khare yu re sa the molecular biology tijang ni na na the Geologic physiologic la so embala solo na ane kenta molecular biological chemistry take usons in sammoto tankudo to be coverisha tadana ke design shi sonso cells any DNA RNA proteins che ti shi sonso ani protein ti ani kasuri hazuki white blood cell tang red blood cell tingine kagina mangche da jawada kagi kongdo da sha chuge da state chiboji ale gena ta white blood cell are ta chirtan roa ni protein na kharila protein da nucleic acid di nga chu subu gi sugar roa ani sugar da nga chu ni da biomolecules na la sugar fats la ora nga chu da sugar and fats and protein the thanda nucleic acid can DNA RNA ke je she so the protein the nucleic acid being around in adaptive wrong around to super sugar the fats la di chilo ne tang azu sagor wa than protein su synthesis chido the gela su di white blood cells the red blood cells de ro the white blood cells the red blood cells niga protein ge su white blood cells the antibody ro antibody chitang azu white blood cells ma antibody ro and the red blood cells thing azu thanda hin ta so oxygen ta carry chido chita I changma protein ge social maximum niga protein so depend konso ni gi function depend khali gi function ni khandis differ chawa lana konso gi polypeptide formation that protein di khari ge so lana amino acid ki so sharo the amino acid di khandis singa so ko gi conformation di sopta di khandis so di le depend chawa ro ma to chikwa ro
kangba da lakwa di sopta loga do kangba di khomba yora lakwa di ngazo lega chore nya chi da protein gi sesha ro in do jegla no tiwa shimba yana suro nandra toto tawa sing lagi tiwa ji na sha di nga to ni sung shin de do member tawa sing la ni to hello member tawa sing la tiwa di pj dirsha tanda di chat box na phi na thi do ta mi gi chung ju chu do ale na chidang ge ta thong de yana no digi mithap ta sara chiri gi sara chiri la te ne tikar ram sara ke ten thapung gi ngor gyu ba re tham sa ati nge ge ya po chu mu ta digi chida molecular biology din chu jan che ani chida menju capsule thanda nga so nepal la menju chi capsule phendo khare yures ale ta chitangi dil la san swa chita ta ngazo the molecular protein ko share do tigar share do proteins ta ni chitangi chik molecular biology ki chik the qualities la me gela molecular ta chitanga to samgyo so ro nga to mengang la hospital no la doctor ki lega chore ene ya suina da amchila tu me lega chore ta molecular biology ki ta chita mengang no la ga chu chita doctor ji yo na ro doctor digi me ji kesi nazar chikla ro me ji ta prescribe chiyo na ta doctor gi ta khaptu gi ta ko gi lungs la ta lower nazar na ro lower me re le tigo ro ta molecular biologist gi konso khare ha ko na ro ta di me di drug design khande se che ro drug di design na ro na khane duwe na ro ta khane thogo ne khol duwe na ta drug design che de cell khol duwe cell no done drugs di da tanda ta nga chu cancer no ra cancer cell di da nga chu me tang na khozu ni ki man interaction khande je chao di nga chu mega ding doctor ju ha ko ma ro ta molecular biologist ki especially molecular level study ching di ju ta drug design khande chi ro drugs design na za ru chung yo na za di cell khare chin na ne du ta molecular level la ta di molecular biology ma de shamba gi ti ha ko ma re sung du no tiwa yuna ta lo na tiwa ni su no skin ado hello no so nanda okay tiwa yuna su lo na tiwa ji ni chi tanda nga zo chidan ding zo de so den de des chibu chi ni ko chu da thank you Topgyal hello Tenzin Topgyal hello ya 근데 걔가 나로라 보고 충충 된데라 근데 blood cancer 된데 망보 연구도 걔가 나로 믹스 보고 충충라 근데 타기 되네 망보 연구도 어디 가리 가진 연구에나 어디 보고 충알라 ta chita thanda asu cancer mostly cancer le yo ge lage no blood cancer ta 망보 cancer 연구도 blood cancer ma ho ta chita cancer di thanda 21st century now with the change in lifestyle change jiro asu subu gi environmental effect
ta nga chu lifestyle khandi di gi shu gi kyo su do ni jitan ta nga chu thering ta nga chu khala meng toxic khala ji ta khado ji chilo ni junk food khare se yo na ta degeneration na lo nga chu ethic li me na ro ta pu je la generation la effect legi do thanangi genetic level nga thana ki shin thana sequence na lo sequence kang chi rang chi kesi norgyo temna ro digi chene maso genetic defect legi do tangi di sami do tanda pu cancer case ma ma to nyu do ma da anemic cancer da ngaso breast cancer da ma po ji do isu khaji ni ma ru du sang do lan nang ta ngaso lifestyle change ati ta khala ki ro men and khala ta pollution da digi chene cancer ma na go ro digi effect tanda pu sawa ki dile ri do ta ran insar amla ane laso ya thagi je to ne yam mi se de kemra chilo ge tere do kien do shi lo laso ta di re genetic le tu thana re kala ane laso dikit hine tanda chat box nan to which to is there many types of proteins like protein type pe ma bu yore kala protein gi rot ni protein di khare sto ne amino acid ro amino acid 20 amino acid ro ma so ni shu ro 20 amino acid the 20 amino acid di khande big magic ro ngazu mathematical chena ro 20 raised to power 1 raised to power 20 tawana protein type khachu li ro adi there are so many different types that tin anglo linge the different primary type secondary tertiary learning ma bu jini different chain lekin protein casein protein ngazu omani ro collagen protein ngazu muscle ro chipa chicken ni cardiac muscle no cardiac protein ta hemoglobin the protein lower ro so ngazu supu ko pa protein lower yes maso ani shembati wa yuna okay tiwa shemba yuna tiwa chik tachling gurwa oh gila ta tri ya ko chin de she ya rama so di subject this khaku do ala nga chidanga na college pu de labu yo ta nga china tinga so tidal labu nga de she shire she de lab shing nga so lemen ke chana ro lemen dina chidanga university college de pu labu nga khonzo background this young do knowledge subject la ini labe de lo dura ta ni this khaku chi to communicate chela chine tanda nga di mengi tanda serik da di gi chit karo terms kora thama sawa da ro andi nga phuge la chu sungri ga ne diga la basic basic khawa this basic do na dile ya che sar ke ro dna de 100 sure ni ta ko nga question ji du tanda gym protein sana this khari realize la mara o dinde che do tiwa chik do na ta ni dile ro nga chu supu di ene ro jre gym protein dile gi protein sana digor ta up to some level ro kesi khran supu gi exercise chiyo na if you are walking khana lega chiyo exercise chiyo na and if your body demands protein khana supu ko protein demand chiyo na nyam du ngazu malu biochemistry na law metabolism and anabolism na ro metabolism na sagyo di ro anabolism na sagyo di ta becho ta energy chilo pa di kesi khana metabolism da anabolism ni ka any level chitu na khana gym ni protein sa ne any khana exercise ta chitu na then I think it's good gym protein style kha defect chi mane ta ke gym gi powder ma pu sa any exercise ma chena any di quality gi kha ta protein gi next na to di chi do ketone formation chi do kidney ketone lana ro protein degrade chane tholo do yo di ketone chawor ketone gi na to kidney stone chawor ta nga to gym na do ma pu ji kidney stone khajin nago rela na ta protein sa any exercise machine ro anabolism machine metabolism sa ro anabolism exercise machine in protein ma poji ni nga to kidney la pressure tene in kidney stone formation chhi do ta gym protein sa na digre le ro nyam to exercise na and that's good hayo mare na ani tanda tiwa chik de dire do Tenzin chi zo na lo la mi wang bu gyun jin de ne mang bu yung do sta tin chu
chicken and the protein like you unit rebe young men check nutrition the vitamins soju in the madang ni what in taking in your wellness so this wang bo kyunjin la tugan chitan disability de ro acha disable nanglo la re ta genetic ngachu molecular level la tan ro ta di genetic level la formation ngachu disable chawre khasi genetic nanglo la sequence ngachu information takta yor ro jela information yodi jela ti ma chan ro that defect disable than make sure that this is the genetic level marel genetic mare jela ngana su ama thogo da yang khora nanglo khora supo nanglo la metabolism ji takta ma do che ya we make sure child diso we do stick the nerves nanglo la genetic na sa mare je disable ma genetic na sa mare nerves ji kesi thuk de na ni make sure child diso ro genetic na sa mare sam genetic disable diso and that's one and the chat box na watching ni chile shatola which type of protein is most related with thalassemia the thalassemia nga specifically nga how temperature na temperature mindu thalassemia temperature mindu protein the specific protein type correlation so hello now so ani page tiwa diran resha no restless to jangla tina na dusri sha da page ma tiji ki kembe teringa na da kama chonga simshera na tiji kembe to sinni de samshegi 아니 저자 와창몰라 공개 명칭은 저한테 가만 니쇼 추지 체가 면치 먼저 대체서 저주도 돌아친스라 다 이게 먼저 대 프레젠테이션 된조 직 브리프 가라도 두두도 제 차상지 대시 연토가 총수 아니 티워티네 같이 진행 토가 총수 나서 아니 간지 에나 어쩐지 그게라 투지 체나 양어도 제라 티워티네 기실레 맨날 가서 이메일 네 대화 쇼기라 대화 शुरू ना रस तुचे गेला कोगप जो तुचे शुएं समला that's okay tuche na samala tuche no tuche na tuche tuche na